Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki bahayang hasam ki haban ra ya kamet yap uwan bak langkur ba ar postnem ban pendap ya ka postmortem Shanigrams Hospital Maudiang diang kene ka jing le postmortem ka de hadin be ki bahayang hasam ki lako ngu ik jing betha ki pulit hadin be ki magistrate kim shim la soi ya ka shithi bakterpat ki bahayang hasam ban penlat ya ka postmortem min ka sautrip urisau hadin bakila lap ya kamet yap haka step jang ka santri urisau ki bahayang ki lara ya kamet yap na yeng sa na trau ban poi hadu nyo buje min step Shanigrams Hospital. In your life, in your life, minute, exact timing itu. Kung pi tu yang i menen pi ong ba pintre ban ai pos mertem ta pale ta pi wa Kasi siya kata ngarai ben ai, benum ai pus merta kam de ngarai juga shimen. Wah, tadi ngarai juga ye mata mas yo jing te ba la confirm bo de pun jing ba la shat Ini lah ya decide ben ye ma. Inum pus merta no mangim suspect. Yano ru isim be ba kate be ka accident pun te lo ba aja. La kamen ba la pun in benda be ka masa. Dari hab nang layak di bak tak bro sisi pada pi menen pi ai ihu to he tinggi layak keren ba kulit tamas nanti ba kata decision ba perso hanga memang ada kami tu ialah perso yang ada di menjenga ba kala ada design no bangan ya postmortem dengan phone syasha usi kan usi jemo nga opus kata ada kamera nga inform you ngau ba ini ba nginum ini level exam ya PM ba ban PM pun itu kata tegang kong kasong haman dumi ki trayen ma ki bayen ki lawan force ni sebab si singi abe kan na ukun tak benar dapat tip formality ko video saya ukun hadu halu dun po hayen ka por la po siya ti janir vai jumi na kina bangin exam bi postmortem ini klam berkat banwan sini ru ni na kala pala po ni la era be ba la pa abu pai padar e menen pi po hayen padal ap ba ila hadir jimle yang barok ya terungka balang la perlu hayen ukun dan tayo natin pas dulu baru nanti pada tang sedang terus application ban exam diminta bila air buat kulit la persyang pada ban last nanti na mengidon kam exemption of postmortem mengidon kam ya ka permission nanti bor ba defect mo you this office di magistrate la persyang ban cirat nanti dia kesolong kelain ha kom jubah juki kam long shine ma directly kim deny ini dan kim directly kim reject ini dong em minta banyarap itu ya ada kilim excuses kata terus tu pada hangta kan ba imat kim kadon iba kaji hangla ini kita bengin mading indum la ban la postmortem wala kata ri ngam susuk dengan syushani kata kaji syuya phone berkat application in hand hard copy mo ang mangila syuya forward the soft copy terdekat berkata application lah ya sesor kami nasional yang dunah namun awan dia lah wajib tip hadis office ngau by mani kudu dari GC kan nama GC is the head kema